Hollywood ko vela chuan lo tling tur chuan landan moi le nal hi thilpoi mo ma saber ni ina ngai thaya chuwang tak chuan Miller chen khatte po in mel chaber ni tumin poisa tam tak an seng chin reng ani Miller poisa mangna sa chen khat kan bi chiang dona chumi ma in sublike le notification bell me ke ukha kalom chin te mai nia o tuntu ma hian Miller pariat kantar lang dona ama sabera Cardi B hi tunlai rapper sa chuan alar ber pol ani a mi chen khat chuan Queen of Rap ti in an lo so hial bokani tu po ama en tu chuan mei che mel thata kani ti kan shemayanga ama nge po in plastic surgery ka ti mi alo ati a ma se ama atil in thak dang lam chu a om chiang ani chu enge kan ti chuan aha hi ani Cardi B thalak lui ho I en chuanin anuin a muya soi china ni ti shemayanga mishing te hi kan swal em maya ambikin naw pang le tlei rol te phei hi chu kan chim om le zwal chin chung ho chuan Cardi B nui dan hi fiam thu tho nan an mang fo china ama po in aning ta dewania nge moi taka anui theina turin poisa seng ta hala akem lem lo khop mai cheng noi som thum vel sengin adu thu sa mi na siam thattir ta ni ma se a lo tling hle ani ti chukan mu fekanga tuna chuan moi tak mein anui theita ni Cardi B la bodak yalo kha a hit rem khop maya khata khachuan a hanal tak mai kha kan mu ni kha hela soita ka chuan the 4 star Javaya Khan alo perform to nge a kamila ron tho chia khachu kalo thilo chawa danglam tak maya aron tho kha anal hi ka ti chiang lu tuka kawan tuipui tak ka peng le ta hloi china ole Cardi B ang tho hian nang po in itak sa a minui zatlai che omta se siam thatna tur poisa nei bokla chuan itive tho ngein karing deu he actress danglam ve deu na pakhat chu angai na tu chuan an ngai na viawa ma se angai na lo tu chuan an ngei tat zel thung ni e Hollywood ta alu theina chan po a acting skill ain a mel thatna hi ani te mitam tak ngai dan ani a chuwang chuan Transformer film a te po khan a chan pha a film a chan tir le tuna a mel hi en la danglam na na sa taki muang a pian pui mel thatna tam tak po a bo zo to ani ber mai asam a moi ami thengin mi chen khat report dan chuan tun anga alan theina tur hian cheng noi somli panga vela seng an ti a nar voi thum nute ti lente lip injection te cheek filler biang siam rwal na kan ti mai nyang chu laser resurfacing le botox ti na na madani Teenage Mutant Ninja Turtle film 2014 kha achan nalar tak pakhat ni in box office a khati laya sumla lut lember panga na ani phahialani Transformer film ngai na tu te chuan Megan Fox chat lo zia le amit meng sexy zia mot mai kha ha hi pin kan soi chin ni kha ma se chelote tia ka uni tur hian ani po hi lo in seng ve na sakhop mai Sharon Osbourne shat ve mai tan thil enge mo tak ti fu real chu anei ani rockstar lar tak mai nu pui ni chuan pasalte ang mai lar mai baka ani phei hi chu a pasal ai ma ina lar zo ke moti turani to a Ozzy Osbourne nu pui ni in manager angin om china Osbourne show achang phei ka chuan alar bel na sa hle ani atun male tun hun te khin chuanin alandana danglam na sa tak I monge yang asam chau po hi en la ishe thei mayang Sharon hian sangka zakwa somsari pariat borvela changdai to khan inti mel chat alo tum chandai to a rockstar nu pui ni turin mel tha a inti tok lo deu anyange tin television show lar tak mai The X Factor le America's Got Talent te judge alo ni to a show ti mo number tu alo ni to chinani mi pui ma anal le chelo tak maya innam na turata na athil ti hi ama po ina zep lem lawa a mai le taksa a khoidang lam ti lo lai anei meu to lawani kumsang ni som pahni achang khan heng athil ti chin te hi aban san ta maka a poisa lo sen to za chung song hi cheng vai bel chen ni chuang dai alo ni to nge ani Sharon Osbourne kumsom ruk pariat mi chanchin ngai nom lem lo tak mai pakhat bel le lok ka du chu apasal Ozzy nen an chungchang hi ni Sharon kumsom pariat mi ani lain Ozzy nen hian anin tonga kumsom thum ani in anin nei ta a hetia anin nei nu hian Ozzy lo lar chhona salutuk mai ba ka rui hlawin na sa takin ati boy chho boka chu Sharon ngei po hian atwar pha hle bokani ama ngei po in beaten woman ti in in kau hiala soisak shep nu mai chia ti na ani berang chu Ozzy chuan a rui boy lain voi khat phei chu a ha mai nek bal sakhiala ani la in lo beilet ve in zu botolin aluwa chu chor mai bokani tiang chon zu le jak wangin har sakna na me lawan lo tok to hialani
milar le sung nga lu tuk mai kan lo o ruk ve ngoi ngoi te hi rui hlo hian alo vati boy na sa chin em ve o ti in ka ngai to a he video lo thi tu te zong zong po hi rui hlo lama thei to palo film khol turin ka ngeng nga ngoi ngoi bok che oni Lil Kim po hi ahmanen khan in ang to lo takani Lil Kim hi 90s chho vela me chere parlar tak mai ani a amel le landan wangin ngai na tu tam tak po nei pha a he athalak lar tak hi tu lai thleng po a en la hlo takani engya chunga theng ahun laya zai thiam le lem chan thiam te hian lan nal nan plastic surgery anwar maya nal tum tan chuan anin nga na berani Lil Kim phei hi chuan plastic surgery chau du tok lavin avun atingau boka ma se Michael Jackson ti ang khachu ani lo deu aman mel tra in ti ma chu atop san lawa voi tam tak mai surgery ati tirani ti fu lo deu chang te po anei ve na sa china ati chadeu reng mai ani mi hanga changin mingawa a in chua nute ti lente cheek implants lip injection le thildang tam takati ni asum sen za thi shechi alo ma ila alanda na chang hi chuan atlem lem lawang ti chu a sha the ngal mai ani ni kumlo ka ahlati chua crush an new kha ke chuan nal kalo ti le tlak mai peka 90s music style deuh kha ron manga ke in la senior ru ve deuh tak mai chuan ka ngai na le tlak peka tin kha music video a khan Lil Kim tun ka tong lo holo se mel thalo ve tak mai chin kha hey han en vele lok te u aron chelo ta em mai box si a plastic surgery alo ti to ngai to ran chung hian kan en nun le deuh sak bok nen a mu nom dang dai riau boka ka soi le tur chu rapper Chin soi lai chuan ti deuh reng to mai theini Demi Moore mitam tak chuan mel that wangin surgery voi tam tak an ti thu an pomanga ya mase Demi Moore ro hi chuan ka tilo ti in a chang ve tang chin mel thataka alan reng theina chan chu jin thatak ka nei wangani ti in a soi china om zia chu tha tu te atanga chun tu nei thatak ani ti in ain soi moi reng ti na ni chu nima sila voi khat chu atum lo deuh mai in a soi chuak ta thut maya engzat nge poisa alo man toirin le vaibel che thum chuang da yani ani phei hi chuan mi inan mu thei lawa atak sapeng te po angai poimo veka akhop vun chuar ti re nan laser surgery ati tir hial boka angai dana chuan Hollywood career nei reng du chuan na ringa ngai ani ati bokani kalunga van leng te thut em achan chu Demi Moore chan na film lar tak mai ghost kha in lo en to hlomem chuan kha film theme song Unchained Melody te kha han ngai thanun le sakte akulina va han romantic chiang tak em oh my darling I have hunger for your touch ti live te kha abial pa thi to raw tha ala feel wang mai te kha o YouTube hi mi han phal sak ve se chuan he video angai mai hian han play zoi achak om nen ma se apoi love anoya hian ala link kha kalo dangi o leno pang deuh nia in ngai te po khan han ngai tha ve chin ma te o in luang liam ve thawin ka ringa ke po hi kala mor deuh sung sung thei nia share no pang tak angin engtin ngei lalan thei tian zo chuan share hian makeup le kapi jin shisel tak min tha chon wang ti in a changa ma se tuna kumsom sari pani mi ni to in alana hle rengani he singer le actress hian midang anglo takin surgery ati thu soi lovin ati lo po ain ti du chuang mi alawa no pang takalan reng hi ka du ani ti thu ero asoyani voi khatero chu mai vun apo martir to ti thu asoya hetianga lang thei reng tura a in enkol nana asen zat hi vaibel chenga borvel ni tura rinani Caitlyn Jenner Bruce Jenner hi ama chuan mi pa mai ni levin Olympica te po lotel to hial ania ma se Kris Jenner nen anin nei nuwa muang changin achung ril le pon lama a in thak dang lama mi pa achungin meiche a kumsang ni som panga khan a in chwa ta dei mai ani hetianga in thak dang lam tur hian $1 million achanga $4 million vel chu chiang vaibel chesari achanga vaibel chesom thum vel aseng ngai turanga yani a kunpo adu rein a hau tak viawang ti asia thei ati chen khat te chu cheek implants khaberu ti danglam brow lift botox lip suction eyelid lift nutelem siam meichi anga nu deuh hnable no deuh cheka alan theinan te tin avun nem tak anei theinan te hian a in siam danglam na sa em maya a omzia chu Kylie Jenner le Kendall Jenner te pa nge mai kha annu chelo em maya alowin let ta de mai ti na ni chu amak chin mange kovela transgender ming thang ber ti in an ko hiala ni kha heiba ka Kardashian family aloni care bok nen lar ham takani ole Kardashian chung kwa kan soi lang ta boka apakhat na atan chuan the Kardashians
ni e an lan dan tura an du thu sam ang thlapa lang turin poisa tam tak an senga ni ti chu kan hriat vek kha he chung ko member te in thak dang lam na le surgery chi sang sang an ti te hi mun khata chut khom vek phei lang chuan atam dan tur chu I chut thiam mai ka ringa Kim Kardashian hian nasat takin alan dan tur ate bere changa alian per thengin athak dang lam na sa hle a tuna anal dan na chang hian kan hriat vek hi ole chuan an chung ko luber Kris Jenner chungchang ve thung tuna hian kumsom ruk pathum mi ani to ti hi sia em alano pan mel si zia te hi anni tan hi chuan anal thei ang bera omanga irenga wangin in chei tak chung lo chuan pona pu an chuak ngam lo an ti chin ni e nal hi an eizon na per ani miawlom le Kardashian te aya an lan dan tura poisa mang tam an omiringem ring tu lo mai ro anom lawang engpo ni se engza chiangi an man irin te komena hian iron soi ve shim shim don ya chuan nang poisa nei ve ta la surgery iti ve du angem nge ipian puya khan ilung oi tok veo zok le kasoi ve vak vak na chu keima ber hi kamel hian surgery vaibel chetam fe man alo mamo ber zok mai theiani ngai dan zong zong te komena hian ron tarlan arem veka chuan atop na nakasoi le sham du chu you are beautiful as you are